Atekererembe gikeke wendo gwikatana niguo giakiriirie we wihende na ihendere yakwa atia kekunyitwo geni thiini wa tafari ya mugambo wa murimi ndukinjete kimiti wa Gitau gabura niko kau nikarikia gukorwo gakiura tukite guku mwena wa Gatanga nigetha tuhote kwaririria uhoro wigie urithia wa ng'ombe cia iria. Urithia wa ng'ombe cia iria ni ukoretwo wikirirwo ni andu aingi muno, no ni twenda kwiyuria atiriri ng'ombe yaku ri ikuria ki ikunyua ki we wita murimi ni ati ungika nigetha utigirire ng'ombe yaku ni yaria wega na ni yahota gukorwo ikiruta iria na njira iri yagiriire. Bwana Kuria uria gukorwo agitutariria maya na mangi maingi uhoro wigie urithia wa ng'ombe cia iria. Ona ningi ni tukwenda gukorwo tukimenya atiriri wigitagira atia gukorwo ukimenya atiriri ng'ombe yaku ri ona ngigwo muthi ati no urihwo nikio tunyitanire hamwe na CIC Insurance kuhota gukorwo tugikurehera tukorwo tukimenya atiriri we wita murimi ni ati ongika nigetha uhote kwigitira na tondu mbura tukiuga ni kirathimo ri guku twaingira na kirathimo twimwe guku mwena wa Murang'a nigetha tuigue ndeto eno na maya na mangi maingi rekei tuingire kuo tumenye kiria tuhariririo ni Bwana Kuria Ng'ang'a tuhote guthoma maingi megi urithia wa ng'ombe cia iria. No turi hau ri to turi gikunda karia hakiri undu ungi ndakwira kiririmbi giki kia wendo gwikatana niguo giakiriirie wewe rekai tuingire guku Rungoi. Habari zenu? Jambo. Mzuri. Mzuri. Daddy. Kurathi atia? Kurathi kama unakimbia. Kani ngenete muno makiria. Nina ngenete muno. Wewe kuona gira. Goko muri arathime. Turi arathime. Goko turi arathime. Tondu ituri. Ndokari kiuraga. Arigo na nona niri atige niri acenia. Gwiciria na Ngai ndia kurathimete na kurathima. Amina. Ndienda ugeithie mwiroreri. Utwire ritwa riaku na utwire goko turugamite gwitagwo atia na ritwa riu ndauga ndarita Rungoi. Utwire riu gite atia. Haya. Good. Hamari tujeta Ng'ang'a Kuria wa Rungoi. Gabatithio David. Na goko gwetagwo Rukoroi Village. Rukoroi Village. Rukoroi Village. Kionyo location. Kihubu-ini ward. Kihubu-ini ward. Gatanga sub county. Tutikire Murang'a. Yego twi Murang'a county. Yes. Uhoro ndukire hau. Ritwa riri tweta Rungoi ni kuga atia? Ritwa Rungoi ni family name. Okay. Rungoi ari guka. Okay. Na niwe guka ari within the rokari tiri niwe wari wa mbere guko 1960s gukora na ngari ya ng'ombe koguo ari mundu famous na twenda ritwa Rungoi iri ya guka ari tukari retail rikorwo rikuo na gugacoka gugetwo Rungoi Green Farm. Gwetwo Green Farm niki ru Green Farm ri riu ritwa ni jitwo Rungoi riu iwe riu ni twanyita hau niwe riu no Green Farm ri ona ngirwa mugondo huona ri na ngogera mugondo mingi ri utie mugondo huona toyo niguo na ngwiciria na murakio green ira ikuo niguo nawe ngututariria atiriri Bwana Kuria riria wokire gukuri kwari ona green ino kana hihi niwe uthiete ugithondekaga mugondo uyu gatwika green ta riu ngirora nginya super nipi ino iratinio haha ri ni ndiona ni green kwari o kana hihi ni guthio u transformite gwiciria ni gu transform tondu mbere ndauta wira ngeritaya na ndauta na Kenya Forest Service. Okay. Riu ndaritaya 2022 ri kimenya riu uria gwika ri ni urimi gutiari kuiriga ngiriga na kuna perimeter fence na ngianjia guthondeka mugunda ndathondeka mugunda ri giaka riu ni ndambia giaka ciugo niguo kuma ciugo riu ngirehe ng'ombe ri ndu wakira product ya cia ng'ombe riu ni thumu to riu ngianjia ku green the whole farm ukianjia gutwika green green guria atiriri tukianjira uhoro wigi indo irio kuritie ni undu wa mahiu maku tukenda gukorwo tukirora atiriri thiini wa riria urauga irio ciaku gwibanga gwaku gwa kutigirira atiriri ng'ombe ciaku ciina kindu cingiria ukorwo wibangite atia ng'ombe yagirirwo ni kuria dry matter about 70%. Yes. Now greenly about 30%. Yes. Nigo ngirwa thito kuria gwitwo kwina thito iku iyo ri na mabebe momo ina nyeki na ina maboco na maboco ni legumes riu icio nigucio feedaga ng'ombe riu dry matter karia 70% na yo green ino guo ri 30% na ng'ombe yako kidu wega na ndi mahuti ni thie ya kugera mangi tukwenda kumenya atiriri ta riu super nipi ino turona uhandite haha hihi ukoragwo meigite atia utigagirira ati gutiri hindi waga green matter ona riria kwara kana riria gwakinya atiriri irio cini cirathi cikanyiha manager gathara wakwa kindu gitagwo sustainable management na kimoni sustainable management ati uyo gekura ri getegere ngari he ungi urakura taru kinya ukuma ha guthi ha mwisho nduguthi mweri ungi mugima tungithira-ini ya kianda naguo ni hende uthia harukite ogwo uratemo ati nigi mweri na nuthu ungithira ndi haha
gicoka na kuria ni munene na he andu thondekete mai hura mai ni hura mai ndi thara ndigeka atia nduguthi kugura ndithia kugura niguo huthagira indo ciakwa mabebe maya twiga thiini wa store ino ri hihi tukumaiga gwa kahinda kaigana atia na tukugitira atia gukorwo ni tukweherera kindu gitagwo aflatoxin ni gutigirira ati mabebe ma matina butha kana magia na ugumu mabebe ara tukaga ri mabebe ni kugura nguraga ndagura ri ngurari ya memomu when it is dry ndoka ngamatirania marugamite perpendicular ru mabebe macio ri makao me dry koguo ati na ikihudi yake ati ni makuma magena aflatoxin riria turatukania mahuti ma green matter na dry matter hii ni ukorwo na irio ingi cia mutu na icio tucita supplement niguo tarukara for example mahuti macio mathie wega na chafu katari ng'ombe ni irigithimike ithimagirwo no he kindu tuheaga supplements na supplement ya mbere ri ni cumbi he cumbi tukorwo tubundithitio through akurima because of traditional knowledge uria ukumix cumbi ube tuhuthagira cumbi itagwo red soil wakona soya sunflower tunyamu tuingi ugekira ugacoka tukanio uguo o ng'ombe ikira mahuti ikagirwo iri ya ruhe rumwe kana 100 grams no ngirwo ng'ombe icio no uthio no guciona ri ng'ombe icio inyorokaga ni gakorwo ina afya riu ninge supplement ya tuheaga ri for example thaithano ri thaithano ng'ombe ciakwa ni iria kindu gitwa macungo ma nguku no akurima ngo ntumatu ona tunyitanagira na andu a nguku tugora macungo macio twacoka tukamegera mix jam na cumbi cio red soil tukamix wega ora ng'ombe ka tucuku tuigana twiri tarwa ni hindi ciathi gwikirirwo ndina kiuria hau wa gweta ndiu kana ni muhuhu no nyende gukorwo tugitheria hari murimi wa njirite atiriri kimiti macungo maya ma ngukuri ni matumaga ng'ombe ibubuce ni ndi ndakorwo na experience ya ng'ombe ati ni kububuce ni kuma magego ati ni gukora ikigo ati muharati no ora kuri ng'ombe in the lifetime magego moima magicokaga koguo ndweka ati ng'ombe na kenguru ni arimo ni kuria irio so that is now from my experience no wega atiriri tondu ndenda tuikirie kamuira tuikirite na gicunje giki ngwenda muno twariririe uhoro wigie irio na no atugwetera wega uhoro wigie green matter na no atwira wega uria wibangite gutigirira ng'ombe ciaku ciena kindu gia kuria tugwetere uhoro wigie tariu foda mundu no ahote gukorwa egitirite kugitira irio ciake kugitira tutambite kuhutia mahiu no ugitire through insurance no cikave no ndakirwa tondu murimi munini reka mugunda wakwa ni kanina ndie it's not a very big farm no ko na farm yake maybe 10 20 acres ri eno hedo no issue nginya even that fodder no ruwa ka tondu ni kanini I have not gone to that extent ri ati ni gweka no ni uya atiriri he bata wa kuinsure fodder yaku kana cropping hebata I know that one nejo hebata what would ne then ori ko gikorwo ugiuka ugiaga gukorwo winshuite reu nuko for example in case ni hebata ko insure reu no goke kindu gitagwo drought goke riwa ritagwo na riwa niguo na farm yaku iremo ni ku produce enough food ya kufeed yekeria kufeed ke kufeed ng'ombe ciaku na eko no kandu weka fete ri haria insurance kaba de cover sati ati ro mukurima ru hau do korwo ni ukota kugurirwo irio kundu kungi no reherwo niguo yeni hau turagweterwo ni bona kurio horo wigi gukorwo we gitirite tuga kwigitira tiguoya na ngucokera ringi kwigita tiguoya ni wega ugakorwo wibangite tondu ni gukagitaraire riu ndienda tingetha twambe twikirie no tugicokereria ri ni njui ni tweta uhoro wigi kuria irio cia ng'ombe irauma ria tuthie turi ng'ombe icio nigetha tumenye atiriri ng'ombe icio nacio ri tugucigitira atia na tugurota atia gukorwo tugitigirira ati ng'ombe citu ni ciatuheiria na njira iria yagirire na ningi twacihe dry matter na twacihe green matter twacoka twaciongerera supplement nigetha cihote gutunengera karia ndukireke tuikirie no tugicokereria tuko tukigweta mau na mangĩ ng'ombe ni nio nicio ici riu ici nicio ng'ombe riu good yes karibu hinge haha nigetha citikairiri hinga hau kuma very good cokia rigi ndacokia rigi mwero ntwacokereria na riu twi guku thiku kwa ng'ombe nigetha tuhote gukorwo tucigweta kamuira twigwetete uhoro wigi ng'ombe ici ujiria ni Rongoi Green Farm Rongoi Green Farm ri niki na kimurimite Rongoi Green Farm ri guku no ndire no ng'ombe niguo ndire cia iria no guthwake na mugunda niguo wira uria winaguo ni wa kilimo biashara wira ndwiciria iria ri ni ringi muno gukorwo mukiuga ati ni rikunyua mucietu ita twiri atiriri ni hawa kinyire ukiuga atiriri mugunda ni ngutua wa biashara na ni gukorwo ngithondeka mbeca naguo yes ni uguo ndekire ri
kuma ndarita kwa ndautara na Kenya Forest Service ri ndecirie ni ate igika rime kirimo biashara ngona kanyamo na ndio konde ya indo riu hau no ndakinyire kuma 2022 ri ngianjia ku design ciugo na endio ya kurithia ng'ombe na ngianjia na ng'ombe nicio ici niguo andu ingere maingiragira uhoro wigi urithia wa ng'ombe ri mundu ni njigua makiuga urithia wa ng'ombe ni muritu ngari we ni wendaga mathaa maingi ni wendaga investment ya iguru muno na ndinge wingirira kwanja ndi mwanake ukwenda mundu muniaru hihi tatwiri atiriri we ni witikanitie no horo ucio ndio kuna uhoro wa mundu muniaru tondu riri hii ni kilimo biashara niguo na nginya ungithie for example ni thithia gutembelea akulima angi na ukigithongorire no acio mari matiari karitu ni imwana ni imwana koguo ri hii ni kilimo biashara na mundu no ehandike na mundu ni yandike na ni makome yandikite ona ngama yani ici no imwana na ithuĩ twazena twageria gutira imwana ikeyaka na ikeyaka atiriri uhoro wigie riria wokire na ng'ombe yaku tatwire hihi production yaku hotete atia gutigirira ni rathie kiongagirira ng'ombe yo ni raruta iria na njira iria yagirire ng'ombe yo ni raikara no ugima mwega wa mwiri wa ng'ombe hihi hotete atia gutigirira uguo ng'ombe ukigura ng'ombe ukenja kurithia mundu akona kindu gitagwo experience na ng'ombe ona ndagurite ya mbere ri gucia imarita inya rucine hwaine ithatu ngithie improve kindu gitagwo breed kindu kira important ni breed kuma ima breed ri ithia feeding tondu ng'ombe ri witukaga aiko na breed njega ng'ombe ndi iria ikagirwo na ugakama iria na riu ri uku improve atia breed ino hihi ni haria turahera mbegu kana hihi tuku improve breed ri mundu athia improve the breed ugakorwo na veterinary mwega ugaselectaga mbegu superior taru ng'ombe teno ri no ni yakwa gwiciriria na ni pedigree level no nyina ndi akinyete hau no ru nigita undu wa ku improve no ndo veterinary akukuhe mbegu iria njega ri because eventually ndi ndo na pedigrees pedigree theri pedigree theri riu ni pedigree imwe uge hau kameni is almost there hero so tu haria tu pedigree ogwo eventually ri ndikona ng'ombe very superior niguo ng'ombe ciaku ri ndona hena kindu gitagwo cow comfort ina comfort hari irakorwo igikoma bata wa kuhe ng'ombe yaku cow comfort niki comfort ni very important riu ni mbere ri mundu athia athomete ni mbere ndakoroga kura ngakira migekeno yake migekeno ya ng'ombe igwate ng'ombe ni ya maturethi no maturethi icio ri through experience ni disaster ni tijaga tondu ng'ombe ngithie komera maturethi icio ni ya thuguma ri mathuguma macio ni macoka magathie nyondo-ini ng'ombe korwo mastitis no ruo no kwarira muro uguo ng'ombe ni korwo na comfort ona yakoma ndira hinywo muro cia koma ni muhio na ng'ombe ndinginyitwo ni pneumonia ng'ombe ndinginyitwo ni pneumonia haya real niguo pneumonia no wagwetana ni weka wega muno ni kugweta pneumonia ni mirimu mingi ni ukoraga ng'ombe ikinyitwo ni mastitis ni wagweta pneumonia ni ukoraga foot and mouth ni ukaga rimwe itatwire we wigitagira atia na ni murimu uriku ungiuga muno ni ukoragwo wi gwati muno riria hari ng'ombe he ng'ombe mirimu yothe gutingio murimu he murimu mwega no murimu ukoragwo for example ukoragwo to very careful ni kindu gitagwo milk fever tondu na hyper milk fever ru milk fever ri milk fever no ginya umenya ukumihando wanyita he nyamu gitagwo bloat ng'ombe kuhita bloat yo ni uraga ng'ombe pneumonia no ndwa ikomera kundu kuheu ni kwithoneke ni pneumonia wanyita ni macio ni mogwati maingi na arimi macemanagia namo na ng'ombe ukigwa ng'ombe ni yakua na ng'ombe ina value nene na ni hoda riu wagweta ati rima value yayo iguru we wigitiritie atia gutigirira ati ng'ombe yaku ona ingikua ati nduguthi tutikuigwa hihi kuria ri ena blood pressure ni aratwarirwo manegua ugegekete ng'ombe igire kuigwe ni icio ni 500 kana 500 ru mbere itanaje kuicua ng'ombe ri he ng'ombe imwe yari pedigree na ng'ombe yo yaciarire ikamwo githana lita toro after 2 days igikua na yari na value about 250,000 no kuma ndaga no menyo ucio ngianjia gukaba ng'ombe ciakwa na CIC na ni very important ono ng'ombe teno ingikua ri teno rimekavita kilo 150,000 nikuo na ciaci ona ngihe 130 ri ndi ng'ombe ndi akimecokia no gucokia ng'ombe no ni wajuga atiriri ni ngaba ng'ombe ciakwa because of unfortunate circumstances tora mundu ngari kaba na compress undu ni ukaga no gakora ng'ombe teno iketi ekue CIC within about 2 weeks ndina ciaki tondu ng'ombe ngihetia ekue no kumetometagira madagitari wao goka akase sigekwo etwa postmortem ABC makandika report within 2 weeks wena cheki atiriri hari kindu gitagwo murimu wa hardware niguo wa kuria micumari korwo ng'ombe yo ni tondu nima ni guku ni uikora tu micumari kana kindu giukite itatwire wigitirite atia gukorwo ati ng'ombe yo ndingiria tu micumari kegwe mbona kimiti urajurio ciuria iria ciagireire niguo tau nie roiro ni kona kafamu igi njira kurusi ng'ombe igire na ciako postmortem ni kuri micumari rura ni madagitari mafetinari tondu kona fetinari egari ni ma advisaga mundu ng'ombe ici
make sure cina magnet nda ng'ombe icio guti ng'ombe tare magnet nginya njau iria todo ikiria guku no ile mucumari halafu ici ndire miru ri ona ko ciko imete ka kaburi ri ona cio ni kona na metallic things ru ucio egetia ere kadia kanyitwo haria ng'ombe yo ni protected fully niguo steaming up yaku umekaga ati steaming ri kurigana kwa twadi vetoni madagitari steaming ri no be head dairy meal wanyita ro ira dairy meal kilo 5 gacoka ngamia kindu gitagwo heja mwigitwo calcium ubona tari yogurt calcium ni ya calcium na hindi yo ri ndira steam ri ru yakwe guciara itigite mweri mugima ri eheo macumbe wa ukama but between 7 and 8 months mudo wa cumbe etagwo dry salt dry haya ndienda nigetha tuikirie ri andu a wira is a challenge na ni njuyo nawe ndu ni ugwitikaniria nani ati umuthi no ukire na atue tiriri ni nguinuka kana ni nguthie iwe uhotete ate gutwarana na andu akua wira nigetha gukorwo tondu ng'ombe yo ingicenjerio moko maria makamaguri umenye ni warenga iria mundu ucio ni umenyerete gukorwo na ni njuyo no ukiruta atu wira tungi guku na kuria uhotaga ate guikarania na andu akua wira mundu ukimwandika wira ri first of all mumenye ti gombo ni mundu you need no amufatara na kana akufatara koguo menya mweka atia muikarania turuga na kiako na me guko ABCD tondu bakire kanyumba haria kanyumba kega yako na me kanyumba gathaka muno mundu karumu gake nakorwo andi ora ginya ni makirwo handu ha tumatharu mundu kwenda matharu na riko ria uri hau ru no ginya umenyere muke mundu wa wira ru gitigiro ng'ombe moigane mathie ingika ati ndikama ng'ombe it's a big challenge ru no menya mweka atia muikarania na mwanya muikarania nao macho mari ko bemega muno na ndikoro na stress thank you riu nie nawe we urerorera umenye uria tuguikarania nawe tondu ni urabatara na ni no ndiragubatara na ni ndaikeria ni tugucokeria thutha wa kahinda gatari kuraihu nie ni gwibanga uria tuguikarania nawe riu nawe ubange uria tuguikarania nawe aria makorwo manyitanĩire kana makorwo manyitanĩte ni makorwo magiteithania na gukorwo munyitanĩte tugaga na githweri ciugaga atiriri umoja ni nguvu utengano ni udhaifu ini koguo munyitanĩte ni undu ukoragwo wi wa bata muno ta tutariria atiriri bata wa gukorwo munyitanĩte mwitarimi a ng'ombe cia iria ri ungikorwo mugiteithika na njira iriku tondu we ni njui ni uikoretwo industry no gwa kahinda mugita muri arimi a iria ri he advantage ko ci nyingi tondu for example ko ni marketing ya iria ni mukwata kwi marketira iria oko maybe ni veterinary services iri ni mukwata weka atia ni mukwata kwibanga mwesa group as if that is not enough muri arimi munyitanite oguo ri onoko ni horo wa CIC horo wa ukabango beche insurance ri ni mukwata gwita agent na muka negotiate na insurance company reka atia eni tondu for example tugode individual ri taru just during the month of March ri ng'ombe 13 yarihire 76,600 koguo ng'ombe mu nitangiri cigana approximately githathatu wanyita no mweko mwe cooperative ni muko negotiate na insurance muka gwita kindu kinini ugathogathorego kanyabu eni au ni biu akiri chonjo na hau ni ho tukwiraga we mwiroreri aria othe makorwo manyitanĩire ni wega mwinyitanĩire mugakorwo mukithie kuria kwa CIC insurance mukamera atiriri ithuĩ twi cooperative na thui twitagwo Kamothe Cooperative Society kana waguthie Cooperative Society mugathi mukamera atiriri ithuĩ tukwenda mututeithie nigetha tuhote gu insure mahiũ maitu migunda itu ona kiria giothe ukoragwo kindu giothe ukoragwo uga giki ni gia bata ukamenyaga he bata gukigitira no kugitagira na guthie kwaraniria na CIC insurance so those no magi guteithia to uria bwana kuria ehotete gwiteithia itiguo niguo tucau twaku ni twarikia guciarwo ni tumanage tucau tutu nigetha tondu ru niguo ruciarwo rwitu na au ni ho unjiriria atiriri breed yakwa cirauma na nigetha ukijirire gukorwo wina pedigree ta tucau turia twiharia umanage gate tucau ru tucau twaciarwo ri he andu thondeke twita pens hau ni ho tuthia tukahinga tukafindagirwo hau twanina meri taturi twacoka tugatransfer tugatwara haria ona tungiru ore transfer twi haria yes niguo ugatucau twako na afya tumanage wega haya tukiingira ri ni ndona irima ria biogas ta tutaririe biogas na mwambaniriria atia na muteithagia atia riu biogas ri iteithagia muno guku ta uni for example ni ko setorete ruiru no guku ni ndikire farm this is your farm maito ndakire haria and she is 8 yes riu ndekire raini koria
aruga na biogas imwana mai magukama mahuyagire kwa magera ona ndo mai wana magwethamba mahiũ rĩ ona magekatia makagethamba na ndo kagia family tondu yuka gaikaraga guthi kucigana rĩ wari ndigethamba mai mahehu na biogas pana gwakwa no gakorwo uri no ru advantage ko na advantage ya biogas rĩ taru for example mukuru ndatura ndimuguragira nginya gas niguo aikaraga kameko na gathirire ngurira ndumanira ru yo ni history na ru ona biogas aruga nginya karuga githeri na ndethiraga atiriri mugunda uyu in the near future turarora riu kindu ta miaka 5 iguka ni njui wina riciria ria riri kwa ndandura ona gukorwo mugithie na mbere ni riciria riu tugakorwo twiha ithen near future ri ukura kwena marigo tunyihanyihia tuhande ona kwa super napier nyingi niguo manyita no kwa nicigo to for example space yoko ri no nyongere adi the near future tondu for example tuthia darahara na chafukata no chafukata rahudira thitima through kuvisit akulima ngiri ngia chafukata ni rarano ni biogas riu ni kwa next time muheri muka hende ngiri ndigakorwo ndina expenses cia thitima biogas yo ri no era nike machine ndirenda riu atiriri utaro waku kuri mwiroreri kuri mundu mwirorera na ni njui to urimi wa ng'ombe urimi wa nguku urimi ungi o wothe ungienda kwira murimi ucio atia na hihi urimi ni urihaga urimi ri ni urihaga niguo but utia kitu challenges ya there tondu kuna for example ya ng'ombe tondu for example ya ciara maybe January uguo cia kinyagia lita 100 per day ici ng'ombe 4 yokinya lita no tondu rihetwo mbegu iraje reduce ke no ru challenge tukona wa mukulima ni bei ya iria tondu gutugagirwo bei ya ito ya gutemanga rure makuwa ni ndia down kwa rure makuwa ri no ndwe warwa ikire wara na returns ri kona ndwana kindu kiega no korona na nderi ratwira iria niguo takwende muranga ruko kwa gavana kono wagamaka ni kuona nderi twagire au ni guteithia kulima tondu ri to boostaga na through nderi tukona gasako rasifu kindu iyo no rigira ku no rugo kono akiona ru machari chari ta icio ri kiuria ni atiriri guku mwena wa Kandarari ni ta kuga gutire na arimi aingi aria me thiini wa urimi wa ng'ombe hihi mungihota guthondeka cooperative iria mungihota guteithio ni thirikari mwi hamwe tondu andu me hamwe ri ni hari urumwe na kana hathiaga atia it is very important kwa andu no macokanirire muform kidoga cooperative mumenye wa muri market ake iria rianyu tondu nyona for example ndina ng'ombe ta icio uguo ABC rida kwa ndina kafamu kani kangiro iro hara toro we break uguo ruje ka uguo ndi guku ngiinuka ri iria ria tha mugonya hwaini ritikwendio guku garekera ngari gareria ki tondu toro kuria iria ni bei ni njaga tondega lita 80 iguo no guko 45 akada guko ruo ndwagire ku break even ni mande break even ni kuhituha na riu ri hari kindu kingi tugiuka nawe nyonire wanyonia marima me haria mama shisha na muhathiaga atia na mama shisha mateithagia atia hari ng'ombe mashisha ni supplement tondu no igwa hande to dairy meal the advantage ya mashisha ni gwa ng'ombe cia mashisha mashisha iko irio heu tondu is already cooked and fermented riu ng'ombe ari they take our time because of the absorption. It's a direct injection. That's true. The direct injection. Rungo be no maybe production yao they korwo iguru ukiro hete dairy meal. Tondu kete wage mashisha. Yes. Irega iria by a third. Ndienda utunengere namba ciaku cia thimu no twire uria tungiuka guku mundu ungienda guka guthoma mundu ungienda guka kugura kagombe kana ona mundu ungienda guka kunyitanira nawe no ndumwe kana ungi. Namba ya thimu ni 0721 290 334. Na guku tukoragwo mwena wa Gatanga sub county Kiumbu-ini ward na itura ritagwo Rukoroi village niguo na mundu ukenda guka guthoma guku this an open farm yes ni guka tucenjania ideas uthome guthomithie na uthomete kaundu uthi ukure otani niguo na ndio no turinyua karia na karia mo itiguo ni muno guku menye turacamukia karia na biogas itiguo ona marigo na tucoka turia itumbe nyonie no urithagia guku itiguo thank you muno ucio tagwo bwana kuria na githomo kiega kiria twarikia kuma kwamukira kuma mugunda uyu ririkana kuma ria tuingirie twambiriirie uhoro wigie urithia kana indo iria fonda iria wagirwo korwo ngihe ng'ombe kumania na hau ni twahota guthiururuka mugunda uyu na warikia kuona atiriri ona we wina mugunda munini no uhote gukorwo umanage no ukorwo githondeka mbeca ciaku tondu ng'ombe ungihota gucirima na njira ria yagiriire ni ugukorwo githondeka mbeca no undu umwe arikia gutitirithia ni ati no mwaka wigitire tondu kwigita tiguo na nikio tunyitanire hamwe na CIC Insurance gutigirira ati we ni wahota kwigita na wahota kurithia ng'ombe ciaku na njira ria yagiriire tamenya hau ni twarikiria tafari itu ya muthenya wa umuthi nginya kiumia gigoka njitagwo kimiti wa gitau tafarira ni mugambo wa murimi kuma guku tuganire hamwe
twaririe riu twathi kunywa karia na bwana kuria. Yes, karibu. Ukababa tuthi. Karibu. Twahota kwanurwa. We ni ukautha mohoro wa ng'ombe. Yeah. Thengio niki waku haha noneka ni gugikurumba kanyamu. Sawa bothi ugathie. Thengio muno. Thank you.